Yo! Wa malet men. Sa kon sou moun kon sa men? Ah men, gade misye men. E ba malet? Yo, konen tonton lot bo. Kon ya yirele, ya aplike pou mwen kon ya mbesen ket mou anglè men. Ket mou anglè di la? Mwen konon defon anglè mwen se. Anglè la kay mwen sa ebe mwen se. Mwen chit me zan. Anglè la kay mwen sa. Ou te gwen ket mou anglè. A ti men, debi la ma fè 6e ane nan lise a bat bon ket mou la men. Bon ket mou? Yo, ba fè sa pou mwen pou l moun non? Ah men, bon ket mou men. Lori fè pe me 36 ye. Koman sa? Ou mwen ba mwen mwen pou wè pou wè pati. Ah nan de men, nan de. Wè, yo di bonsoir en anglais c'est watutu. Oh, ok. E bon nou? Watutu. E ba kon sorti men? Ba konen te di nou men? Ket. Watutu. Watutu. Ou you di, oui, anglais a kwa fosou. Watching fuck. Ou ki sa watching fuck la? Watching fuck te kou nonsens lo kwa zavon blok a di, bon mon ti kob par exemple, $2, il ka bon $2. Konen visi a isen visi de wap pati, se kob wap mandi. Allez, watching fuck. Watching fuck man. Wa voodoo. Wa voodoo. Vou. Lò yon pilot bo apou sa bay fè? E ba ou kap mouti am nek? Ou kap mouti am nek? A la ledi sot nou komen, lò yon yon kap apou, oui men. Bam. Ok, you met ale, lò yon pilot bo, I am going to see, what will you do? I'm going to pap vwe l'ajan pou.